Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na cha mirongo ire monka magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru jatoye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka egukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Nunua hisa zako 100 tu, ekeza pesa zako, pepea na kapito zako na ushinde proboxi na zawadi kibao paka ma televisheni ama jiko kicheni. Karibu kapito sako, wewe tu weka kapito zako wanakupa proboxi weka. Hatutaendelea hivi wewe. Toka na kupusako wewe. Na zawadi kibao paka ma televisheni ama jiko kicheni. karibu kapito sako, Wewe tu weka 100 tu, ekeza hisa zako weka kapito zako wanakupa proboxi weka. Ukinunua hisa moja au zaidi pale Capital Sacco, unaweza jishindia zawadi kemkem kama vile Probox, nduthi na zawadi kemkem. Usikose, pepea na Capital Sacco. Una pepea na Capital Sacco. Kwa miaka nande ni tonanete biatho bego ikirwa thombe ni gukungwira rugendo ruthongi na romwanya rwa kithomo. Kwa miaka nande ni tuthondekete atalamu gukurukira utea, irasi, laboratory, nyumba cietu cia kurara, mishetho na bomono gikono kia Ritobari campus yetu. Leo ni ile siku. As we celebrate our graduation this year, we welcome all the graduates, parents, guardians, our visitors and all the stakeholders. Ni tariki 19 Disemba, campus ya Imperial College of Medical and Health Sciences, main campus Thika. Nontobo anteto nkuruki turingire thimu namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Yes. Yes.
Ayu. Kam, sini nyope dongo mleu. Mjengo. Mweleki kidongo. Kita wachandaja. Mjengo. Arangi tendele de nyombo bwana. Mjengo. Aishiri mjongo. Mjengo. Ate hoshiri tendelio. Mjengo. Mjengo kuka mjengo hardware ya mugutano ni ukethera udhongi bunde ukethera mbodi mithemba yonde rangite mithemba yonde tapu yani ndo interior Chambabika wetende ntako inyanga na murume ni untu kumenyera na kuthongo minyomba yaku mujengo hardware turi haja na into bionde biria wendekia twina rangi mithemba yonde twina MDF bones gypsum bones vigenki tiles into bia stima mabati na into bingi bibingi twina ndwangi mwanya Nairobi na haja Meru turi mugutano mugaru na White Star Hotel wenda kumenya mantu nkuruki ari na tukokurukira namba 011 5934 763 turiungire tugekwa My name is Foina. I'm a beauty mogul. My name is Vespa. Jakuja kufurahisha mtu. I'm a brand. Yani pesa kitu mzuri jamani. Charity the Don uga. Hakuna kubembeleza watu, ni hali ya pilipili na ndimu kuanzia sasa hivi mpaka mwisho. You're such an instigator. Kwenda. Oh my God. Ngukugwatogeni oringi kirinteto chietu cheru themwe tugita na mbere na rwarero turwa ntuku ya narwa tugikuria maoni jaku ijari kwigururia miario ya ngabana Kawira Mwangaza ya kurungika muchara jo mabisa aba county baria kuga bate kurita ngugi chiao gatutegere rutere rwa Facebook kwewo kuga join babu aruga sometimes we have to accept the truth if you are not working no payment. Kelvin Kome aruga hello Wero TV. Kama mtu afanyi kazi wacha mshahara ikae period. Gitonga Chris aruga Kawira ko correct kwani tutakuwa tunalipa watu bure. Na kwewe ugwetwa Richard Kwenga aruga the governor has no powers to stop the salary of her deputy. Ita nambere na kwaraniria na baotwe ukurukira mutandao jwetu jo Facebook na kinyakiri namba yetu ya SMS 40188. Ntomurume omwe na rietwa Lawrence Ababiano no ragini mwinge nterecha achenge Gembe South akerekana kogita moritwa wa form 3 njara kuringana na karine ati ntomurume ojo arari are gutwika mpanga kirenture uni ontoni amenyeretie gotemanga ntu ikarikarire ne riringi kirore ne kamanda wa Borisi Gembe South newe Eliakim Sigich uria oretia ntu patigekire watho njarene chiao mwiri jwawe ne juiketwe sibitari ya Bene level 4 toria Dennis Mugendi agutariria. Mwingi ntore ni anchengi gishone kyo bunge kia Igembe South na yuyukitie itagaria njarene arajuraite kubuna kwithia ntumurume umwe akumenyekana ta Lawrence Ababiano nyuma yawe kugita njara na gutemanga muritwa umwe akumenyekana ta Kelvin murimi wa sukuru ya Kirindini Secondary ikarikari kujiritwe ni komando wa polisi Eliakim Sirigichi. Tulipata habari kutoka kwa naibu wa chief wa eneo hilo Bwana Mwendwa akatueleza kwamba kuna kijana moja by the name Kevin Murimi, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule cha Kirindini, ambaye alikuwa na kikokoro na mbwa wake, kwa Kiingereza ni nephew, na yule mbwa wake akaweza kuchukua panga na akakata huyo kijana, akakata kabisa mkono wa kulia ikakatika, na pia akakata uso akamuumiza. Ntomurume Lawrence aririkana atari na mutojo mwega tonto riritirio igitare yawe ya mbere gutemanga anto onto komanda Eliakim akumenyithia muingi tibwega kujukiitagaria njarene ni untu ni makarika jama ingi ya kujiritwe mienene ya Igembe. Marehemu tukapata kujua kwamba ile uchunguzi ya mapema inaonyesha huyo kijana, huyo marehemu ni kijana ambaye kichwa yake si timamu, anajulikana kuna hiyo historia, lakini sasa ikawa namna hiyo. Mwili wake sasa hivi inaweza kuhifadhiwa katika chumba cha maiti
cha Nyambene Sub-County Hospital. Mwiri jo moto tigijuri mochane jo sibitari Nyambere before nawe muritwa Kevin na kwa mukiro tungata bogima sibitari ni Methodist ya Maua. Dennis Mugendi, Wero TV, Gembe South, County ya Meru. DCC wa Mutwate Sylvester Mwangulu augite ana nebo baringikaga bonene kumania na ndwachia mumbire abisa ujo ariuga ana bauraga mishe na kinyabange bagatigwa batena wa kumumenyera ontoburane ogwati bonene ne atariritie watho bwa gukariana no mwanka bwethre bukithingatirwa na omwana one kioto kyawe. Nicholas Chabare na Rugonoru. Gender-based violence imedisplace watoto. Kulingana na DCC wa Mutwate Sylvester Mwangulu arigweta ati mantu makonenie na ndwa achakimiji imatumite ana abaingi bakaithiro batena thiri miji na kinya batorokera kinya matauni utuma kinya abaithiro bakiremwa ikuthoma. Ndio utapata watoto wengi ni wa single mothers because of gender-based violence. Na hapa inaongoza Mutwate ndio inaongoza katika hii region. Imefanya Masabit kule North kwa Ngabra, wengine wanaitwa Dasanach. Watu weusi kabisa. Lakini je, iko na violence kama hapa? Lakini imereduce kidogo sababu of late sijaona mama amekatwa. When I came, nilikuwa napatana mama iko fresh, amekatwa. Amekatwa kichwa, amekatwa hata matiti ile ya kunyonyesha hawa. Amekatwa mgongo ile anabeba maji naye. No amwe na oguna kanetie chiari na kubaira ati kwina watho oboreo bakurigiria na kumenyera amwana na ugu muchiari urakorekeria amwana wake athina mbe na kuthangika aithirwa kithuchiro kinyamatagaria manene makiwatho. Haki ya mtoto ni gani? Kuna malezi, yani kukula, kuna kuvaa, protection from harmful environment. Mahali kuna mawe, mahali kuna vitu ya kundunga, mahali kuna vita, violence against children. Hiyo vitu yote naongea haki ya elimu. Akigweta achiari bantu arume ibo barekeretie emono ana abao no ntoba gutwika batizo chiche twanya twota anene bamichi yao na bathina mbe na kuruta magwatho na kubamenyera akiuga kinya kithomo kithangarana no ntoba kwithirwa ana abaingi batikwithirwa bana bantu ega gukaraba kithoma. This is the joke we have around here. Sababu ya violence, gender-based violence. Hawa watoto wana amani, hakuna environment ya kusoma, hakuna mahali ya kulala. Mwanaume hapa ana shughuli na mtoto yake. Men hawa hawana shughuli na watoto. Mtoto anaachiwa mama tu. Kuma Mutwate Gembe North, Petan Class, Chabare. Harimi ba majani ntere cha kiegoi ni bekite muchemonio jwao jo kuinga mwaka haria baugite kuri na bata ya thirikari kwaraniria na murimi mbere ya gwika mawatho kana gutumiria mitaratara emieru yegi majani ni bonanitie kuregana na yendekithia ria kunyia erekeria kwengatwa kwa erekeria kiri factory ya mishimikuru na kinya kuri wandene ya ntuku 14. Dennis Mugendi gatumenyithie oringi na Rugono. Juri musemane jwa okimwanka jwa arimi bamajani baki wandagia kiego na kia Igembe rungura mukaririgiti Baptista Muriki Kanyaru nibetikanirite na mugambo jumwe tantiri kuregana mawatho ja meru jari thirikari igwikira kiri urimi bamajani arembere baregene na mubango jwa thirikari jwa kugita arimi mbesa kuona thirikari supported the side rengi arimi basukari muno ukona billions cia mbeta ciekiri nao batwe kesherie etiak iretere ya mendwa kwa tuika batu tuito 1% kenda ita ke thirikari kurungamira ti research na team board iparasta to thirikari ni thera ina budget yo kumakire thirikari bia tumamuremi aitwa mbecha chieta ke team board re nimbietomi bonge thirikari kureta aguri factory ne bakagura majani imwe kwa imwe mayani ara twendetie almost billion imwe twendete ki auction ya direct sales twendete almost milioni yana becha kidogo sana
Kuito kia kuthukia thoko ira auction na nie watirile mayani yetu yonthe. Murimi akura murimi akura utheri. Mubango na jujwa arimi kuga bare yago marija majani igitare antuku 14 ni bongi baregene na bu kuga marija o kimweri kana mwanka no jomega. Becha cia antuku 14 iro tethi atia. Athubwa kunyiyanyi ya arungamiri yonto bongi buthuritie arimi na kura thirikari ni arungamiri gitio kiria kiri kiao na bunge batikiwo kurukia mawatho batiuritie arimi. Iwa bakondo tuchundithia factory cietu ki managers. Iri parliament na MP betu ibakarathe baleli kipengele ki batwe dagira mbesa cia kusi huku masha mayani cia mweri na inkomenya baba inge baraba iba komenya twayana nusu tokoya kithura nusu na bobo koya nusu tutetiareria murimi atena thiringe kurima ndebe nzira bakwareria chamani obere yate kitemu kwonu ora yeta na turi arimi tuenda tukawirwa ende tukuibwa no ndebo musemani oru ari yo NGM twethera turi arimi bonthe kenda to baiberua kuiro ko nene kuringana ora chamani yetu aria na chamani yetu kanyaru tumwa pongezi sana cia muci nacio iritiuriritie ni yendekithiria ria arimi bamwe kuga factory ya Igembe na ya Kiego iciathukane tugomba kwaria na board members amwe na chairman igenda tomba kwathuranwa na kulingana na report ira drive baba wakaba koloma barie so inkwenda kubera tereka inkwenda message ebakinyela nonto bakwethera batatu eleza boya ni procedure ko batumira kenda factory yathukana yes batu twakarito kuwerwa muno kenda factory yathukana lakini no mwanga kubwe twatu kwathukana tutetia factory ira ina Igembe ya ICU no to bombere tore access yomwe factory ya Kiego yekire 1% factory Igembe murimi ono ere 1%. Chairman yakwariria manto yunkwenda kwaria ini about ithimi bila bikuthima mani bandeni and then yamenyekana nationally arimi bethire to bakiuma mutoni thimu mwanka bakenda to baginya to extent of kwenda guyukia mayau chairman yao yariria I'm very grateful for him lakini bete serious na yo kenda arimi batekania bakithetana no tubi mwaka uyu nthe kuthete kuna commotion about ithimi na arimi bena ndauti yabio ibakwana yaka kwa uporo in one way or the other na nkuthiria. Dennis Mugendi, Wero TV. Kiwande ni kia majani ya Kiego ikanthiari wandi ni ya Kiego ya Ntobochio Igembe South County ya Meru. Atongeria ba kaunti ya Embu batongeretwe ni Speaker Josiah Thiriku ni batariritie kurega kunganirwa ni kugitwa kwa mbeta iria ciumaga kiri thirikari nene na kunenkanirwa kiri thirikari cia matura bariuga onto bobo bukaremia imwe ya mibango ya weti na mbere baritie kiri mambura ja iye wabia mizani na aria mbunge ya kaunti ya Embu ironire namba ijere kiri mbunge iria ciethiritwe igita ikiritango chao bubwega. Atongere baba county assembly ni ya Embu batongere tuni speaker assembly no Josiah Thiriku bale ala giotelini mwa mji wa Nairobi nyuma kwa mukilakea kampuni ya Mizani Afrika gekwithurili county assembly ya Jere kiri rutingo gebwega kulingana na speaker Thiriku muga wa kigina ule abunge na maseneta betikaniretie wa bilioni 347 ukangalatani weti na mbere bwa miradi ila thirikari ja county banganitie speaker Thiriku akiuga weligiro bwa bilioni 400 Thiriku akiuga thirikari ja county ikarazibika uteja ni miradi imwe ila ila limbanganie counties ni iravotire gota 13 million from 400 billion to 387 billion. Ogune kona ni ati budget yetu negutinua na iratinua wariria twavotete kuvitukia budget yetu ciena 400 billion. Ogune kona ni tugucoka ringi kunyivanyivia maendeleo maria tukavota gwika mwaka uyu they know budget yetu cia counties but of course tutiaganiru. Speaker jua county ni ya Embu akiuga thirikari ja county kwa meli tukiteni jithiri tujina thina nyingi kuma na uselo wa kigina kuma kithirikari nene ontu bulabo thiri tubukiangaratani rutingoge ile mona guserera kwa misare ya rutingoge ba thirikari no ja county ginyagu turaria nawe to December besha ile twetererete kugwata ni besha ya October besha ya September turagwatira last week. Ugu ni kuona ni ati counties ni iraruta wira na thina muno tondu tutikorete twina mbesha mwivoko wetu ni ati thirikari nene ni ukorwo kirekereria mbesha uria kuvatie
niguo riu tuvote kuthii na ivenya uria tungivota gutwarira wananchi etu maendeleo. Kuna ena mathina mau mothe maikuo mambia na ndui tuvotete kwa tukiruta wira wetu uria kwagiririte na tutakumaka niguo. Na kagita kare mwanku agisiasa ntereja kirima rodite na mbere wankano bule ntuko ikuthi ukijanagia na kwebo kola ala munini wa rais Rigathi Gachagua thiriku na atongole baba bali gobota assembly ya Embu bali nyuma ya munini wa rais Mujeru Kithure Kindiki na niba ulite Rigathi Gachagua gwetikire gitegeki na mutongori ongi Mujeru na gutiga kwerekire mali mithuku kagita wa kagita kiri rais wa ndeno William Ruto. Ndu cia Mount Kenya ni giti kiaumire kirima giki githii kirima mwena wingi na giti kiu kiathii kirima mwena wingi andu a kirima kia mwena ucio ni mabati gusupport kirima giki kingi na nikio turauga the deputy president currently Professor Kithure Kindiki tunampatia support ya kutosha ili aweze kudeliver kana avote kurutira andu wira uria utomete akora gitereki tondu andu mayengi muno aria mangionirwe no keno ndo akuonekana wira wake uria rutete thini wa interior wira mwega no akio onekania no avote giteki twite tatongoria Embu County nengiuga na kithungu we are focused tutararoria siasa muno turaceraga no age gucerera na gicoge kithie rikio aina kio na niko kiathiere koguo ni akorwa ina thayo no akorwa kwa muthenya wingi gikamucerera koguo ni atigana na kiu tondu kiu ni kiathire na guti undu ungioneka ugacoka kiria kina bata ni aongithania agwatithania andu othe amautikanya tukora twi kindu kimwe nigetha tugikia kura even 2027 tugaikia kura turi raini imwe tandu wa Mount Kenya no angerete mugawanyiko wa kugaya kirima mweno na kirima mweno wingi then wanathi no twigwe twimbi trained na twicirio wanathi no tuvoti kura cietu ta kirima mweno wingi koguo natiga kugania andu kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Na bwakariba wodi ya kiguchwa Tigania Central bare baturaga guntu kuria kuri na ibari ni boritwe gutumira kagita gaka kambura gutigira ni bakwanda mite mono ya matunda ni kenda kuiguna bobo bwezete onde thirikari ya kaunti ya Meru yeze nembe uchia mbukando bobo nkoroki ayangiri inyanya ni kenda kuringa njeki arimi baba mukirimithika na chotaredia. Maabisa ba thirikari ya kaunti ya Meru batongeretwe ni abisa munene rwangine Roremi James Mutia na sub-county administrator Tigania Central Tone Lumeri ibatarereti ya karibantere ira chiena ire makithombo gunibwa mete matunda baibarombo meandabu nene kaitene ka kambura tukia kwa ile naturedia muche mukuru na sections tukwaya na mebokando kiochwa ina ntomo kwena ibari na thaigo kura mburene tukia kwetha wina untu ukoneka muyu kwya kana kwetha kwena ikondoria muyu kuyugete wayo ukia kwa na mebokando twakwa long area roko na itaitetie kidogo ya utetheria no ntobaku kwa boko bwithene chongo soil conservation ya tuma muyu kuyo tegaite na into bibio nda wandete gaitie mebokando yu atetheria kubwithia soil cover mebokando imboleo Meria mabogano ne kwata muthetu kana boto na mando ewe iti mbecha ake kinya kumenyera mbi rware president onya rito wande mete na bogano mete ko ngwe to tabato thirikari ya county ikwato kirio chumi to gombo tethia mambi beto na mababa beto betha besa sa Kurukiba wet mete matunda ya tetherio chokaneria rera muno kuthiria kiaramu temete yake to kwanda imete matunda na bando tukianda mite kenda tutethia manto climate change baba ingibo kwa ile bukona dangatha river ere kuna batu ya nyetha na ntuika irauma na ukia kwa ilia antu batu wa mite baraba ingi baumete kundine kikia ketha na ntu riverside protection unit ere yao na so mite ni utethia manto climate change na kenda to make sure miaka ereke ya kinya riwa rere kure thara kithira na mbura ingia ibo kwelewa matunda bando kinya indawa ndene mere yao Gavana kawera ilele tempere yakona batu itoita kwetha twina matunda yakwana anto bareta inyama cibitari bakandikirwa matunda bama bajambia cyakura so gavana kakwenda ukiria urimi barabo mbika kwethira boena afya cieto chatheria na mabagando yo ciara na mieri emekai sana na mabagando mbokando ciayo chena inye export chena baraba kaeta kuna nanga bana bangeta market iranto bakenda jambo kando so kando na theria mwiri ngabana kakwenda ukiria anto kimbecha bareti egitera kweyana mitenkurukia ngirinyanya kiria kariba kiuchwa one ash avocado okay yumenyera at around 4-5 years you na optimal production kana yukiomba kwa na matunda manene pio mutio mono yara around 15
so kia kuwa ngiri 15 kinya twatala mite mana mwanja kia kwethira nio yaomba kuma bia kuria kana yomba kuma mbecha cia kwendia no kona mbecha ira tukumba tukea na ndene ya Kiucha ward na tamu imwe kana igita ya gavana ya mbura ya December 2024 na itu abu the factory manto anyu moya ya bokara na anyu mwara na anja abo west na twekira machini kuo kia twanje gutabokando kuma kije itanande chambi na ande chiome igena to ne ikundi wogo me ikundine wogo me ikundine chari bakwa wogo me ikundine bieko kia to me akunganira into beyond the aggregation iko tanto amwe kenda manto management ya viate ya yomba kuva wogo wato ko tukume ikundine kenda bwana toni muntu othe mwembe thale ikundine kinya tukwato otometa kwendia avocado cha kuyile na mwara ndichiome kana wendia avocado ile ndichiome tilasima nikane rwanto amwe akari na aremi barabagunekete na mete ibonanetie keno kiao mivogando batu tu mianda na ya tutethia boya muno batu eruare turi ao tutekiomba kura mivogando na bei nyingi muno na mivogando ta mianda nyuma miaka 3 tuketha tukiwata mbeca cio bangiri na ithano kangojogeria ngabana kawira ngatho nyingi na inya no ndo ba support ya tuete au tuande ne meru na nkemura kongole sana na baba kurwa nue mwera ito baijie akanuo bakera ito baijie pambere baba kurwa nue batatu ratera kinya mutu ya muoru to anda kana kinya mweria to anda anchokia nkatho ke mama kawira Mwangasa no ntuba kuendelea kuitangwe ke na tukela yu asukumi endelea kwa focus wou no kiromba murungu na tutwe kwa wataje baromba na nkoma kana ntuba kwa ngaratani olivia sile nkoma ni ngaratani muntu mbanga oneke bakashindwa riwe romba ya mabisaba muntu rari ngiri kura tumwekanya athirie mula yawe twakinya 2027 tutirimane kienine then tuone ameru bongo baithurire bongwa no bakwenda mutongoria wo enda ora na ndero mutane atukuma chanja koneka mwekuru enda bamwe babemeru nyetinjira ke bakonda gukumia kama kwa nyewe ta kondo kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Rais Ruto ne akinyete kirima mburaja gwikirwa